Апэрэ Тимофее дэжь апэрэшъ. Паул Тхьам игукӏэгъу пае щытхъу зэрэфишӏырэр. Иисус Христосэу тизиусхьанэу сиӏоф сшӏэнэу сэзгъэлъэкӏыгъэм щытхъу фэсэшӏы. Ащ псыхьэ къысфишӏи, мы ӏофыр спшъэ зэрэрилъхьагъэм пае щытхъу фэсэшӏы. Сэ ежь згъапшӏэщтыгъ, ицӏыфхэми къин язгъэщэкӏыщтыгъ. Ежь зехъуэнэщтыгъэми гукӏэгъу къысфишӏыжьыгъ. Сыда пӏомэ шӏошъхъуныгъэ симыӏэу ӏофхэу сшӏэщтыгъэхэр къызгурымыӏохэу сызекӏощтыгъэти ары. Ау тизиусхьан ынэшӏу инэу сэ къысщыфагъ. Христос Иисус сыгу илъ зэрэхъугъэм паи шӏошъхъуныгъэрэ шӏулъэгъурэ сыгу илъ хъугъэх. Мы гущыӏэхэр шъыпкъэх. Цӏыф пстэуми ахэр адэнхэуи яфэшъуашъ. Псэкӏод зышӏэхэрэр мыкӏодхэу къыгъэнэжьынхэм пае Иисус Христос мы дунаим къэкӏуагъ. Ахэмэ ащыщэу апэ итыр сэры. Ау Иисус Христос зэкӏэмэ апэу гукӏэгъу къызкӏысфишӏыгъэр сэ къызэрэздэзекӏорэмкӏэ ищэӏэныгъэшхо къыгъэлъэгъонэуи ары. Ежьыркӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэ хъун цӏыфхэу мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ зыгъотыщтхэм шапхъэ сафэхъунэуи ары. Егъэшӏэрэ пачъэхьэу мылӏэжьыщтэу цӏыфхэм амылъэгъоу Тхьэ закъом мыкӏодыжьын лъытэныгъэшхомрэ щытхъушхомрэ ий. Амин. Скъо Тимофей, Тхьам ижъ игущыӏэхэу о къыохьылӏагъэу цӏыф заулэмэ агухэм къарилъхьэхи къаригъэӏуагъэхэм атетэу мы унашъор къыпфэсэшӏы. А гущыӏэхэм атетэу дзэлъ дэгъур шӏоу зэрэзаорэм фэдэу шӏошъхъуныгъэ уиӏэу угукӏэ мыхъун зи зыдэмышӏэжьэу угу етыгъэу уиӏоф шӏэ. Цӏыф заулэмэ ягухэмкӏэ мыхъун зи зыдамышӏэжьыныр яӏэнэу аӏэзэрэмыдагъэм пае шӏошъхъуныгъэм игъогу текӏыжьыгъэх. Именерэ Александрэрэ ащ фэдэ цӏыфхэм ащыщых. Ахэр шэйтӏаным цы фэзгъэзагъэх, Тхьэр амыгъэпцӏэнэу зэрагъэшӏэным пае.